you. Hi guys, magtuntang division kay ko kabaw. Sana guys. Hi guys, ato pantaron ag lamp kay marag di siya kayo landag. Doko na to guys. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, pareha sila guys. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. So, pareha sila guys. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pareha sila guys. Sorry guys. TBI. Sana okay ang mga answer. Naharap ako division test ang mga module. Sakto guro ni guys. Dirahang module guys. Nara. Maubos-ubos among lamp guys. 4. 1, 2. 3. 5. Sorry jud guys. Di pa jud ko kabadan he. 3 di ay. 4. So guys, kaning lamp kahapon pa ni siya ni abot. There yung switch. Atong paungon. Atong i-on. Atong i-ubos. Naan guys. The lamp. Ato isa ka guys. So guys, sorry guys ha. Kanang ko ano na duwaan is ahong ikawa og ahong magmod. Guys. Ahong pakiton mas ahong gibasa gunya katong wako na numbaling ninyo. Let's walk. Let's go guys. Guys. Mauni si ate, mauni si mama, mauni si bibi, mauni ako si lola, og si lolo, og si papa, si mama, sila ate, kaming lolo, kani sila mama, na si ate, na sila ate tanan, na si pag-birthday na ho guys. Hi guys, na ako'y surprise ninyo. Karon nga quarter class, mag-closing naman last na ho nga module. Na ako'y daghang award. So guys,
Ang ipabutang stickers, guys. Chicken. Si ate gabutan. Guys. Guys. One. Oopsie doopsie. One. Two. Three. Four. Uy, guys. Four. Ato sa na isa, guys. Hindi malungkot, guys. Uy, lisod man, guys. Now, manajud, guys, ang bulot-bulot. So, guys, atong ipon ang star. Yes. Ispesyalan ko natin ang case, guys. Ito, guys. Atong ipon, guys. Arrange 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35. So, ato na balik, guys. Saan ilang pisto. Sorry, guys, ha. Saba, sakyanan sa gawas. Ano, guys? Star. Napod, guys. Bye, guys. Huwag na pa yung medal o ribbon, guys. Pakita po ko. Na! Abracadabra.